Ay, man, motlogolo, squaw wara. Lo tse re rekile ka tsone nako re sa bereka Exxon. Nako re sa le young people. Ka nako ena motlogolo ya kwa morago-rago e be ba e bitse Exxon. Jwale aparte di le go fela ba e bitse ke Eskom. Motlogolo, squaw wara. Kwa morago be ke le bogale ka motlakase. Ebile be ba mbitse Minister of Electricity nkeo. Ko o kokota mo ntse tutseng mara mo ya kubu wa o kokota la ntse tutseng o ka wena o ka mente o se tshoswa ga le gore attitude ke ya ka rona se ka taole nna ke tlile go yo pitorosi e le gore le dia mo thapong ja motlafa Minister of Electricity ke mo tsara tloga le maemela ba motlakase ba tla ba di aowa nna re ke sepelepela ga ntlo e thuno aowa e re tlaga sommete o tlo motsose ka tlapeteng batlogolo le ka se mpotse ka motlakase meano ke survivile motlakase ya di-transformer batlogolo le ka se mpotse ka motlakase wa mabono ae nna ke nna survive motlogolo e ke le bontšhe le di-tricks tsona ya mo nkgana mabreba mo ke Minister of Electricity wa gana yona ai ba thamtho ka tlapo yes sis motlakase wa betha see you next Friday le subscribe batlogolo wa betha motlakase